Mayong adlaw sa tanan, nanapod kita sa light them with my word, ang sinamana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko diha sa atong pagtuon, pagpamalandong sa mensahe sa Ebanghelyo karong umabot nga Domingo. Kini usa ka proyekto sa Tukod Net, inubadan sa CLEMOACO, Tukod Christian Life Community ug sa pagpaambit sa kinabuhi sa laiko isip usa ka gamay nga tabang sa simbahan sa paghatag og permisyon sa sinimana nga Bible study meeting sa mga BECs, mga nagkalain-lain nga lay organization sa ilang mga household o action group meetings ug sa mga nagkalain-lain katuyuan sa tanan sa pagtuon sa pulong sa Dios gikan sa kinabuhi sa laiko. Ako si Dr. Benie magpaambit na pod sa inyo sa atong Ebanghelyo karong umabot nga Domingo, kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 4, versikulo 1 hantod sa 13. Welcome og light them with my word. Nana kita sa primerong Domingo sa Kwaresma, the first Sunday of Lent. This gospel highlights for us one of the central themes of the season of Lent. We are dependent upon God for all that we have and all that we are. Anything that leads us to reject this dependency or to distrust its sufficiency sa ato ang pagsalig sa Ginoo is a temptation gikan sa devil, no? Gikan sa Satanas. In each of the three synoptic gospels, after Jesus' baptism, Jesus spent 40 days in the desert. Fasting and praying, the devil tempts Jesus to use the power to appease his hunger sa iyang pagpuasa o pag-ampo. He offers Jesus all the kingdoms of the world if Jesus will worship him, and he tempts Jesus to put God's promise of protection to the test. All the temptation, unfortunately, were rejected by Jesus. Matutas Gospel. Filled with the Holy Spirit, Jesus returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert for 40 days to be tempted by the devil. He ate nothing during those days, and when they were over, he was hungry. After Jesus' baptism, he was filled with the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the desert for 40 days. 40 days, brothers and sisters, being tempted by the devil. 40 is conventional term, meaning many. The connection between 40 and hunger is a recurring theme of Israel's salvation history. Ngani si Moses spent 40 days and 40 nights on Mount Sinai without food, Asa nato ni makita, without food on waters, Exodus chapter 34 verse 28, And the people of Israel wandered for 40 years in the wilderness, where they complained that they were in danger of perishing kay wala sila pagkaon, gutom, Nani sa Exodus chapter 16 verse 2 to 3. Elijah also journeyed 40 days without food. Makita nato sa 1 Kings chapter 19 verse 8. Thus the word 40 days connect Jesus with the most significant people and events of the salvation history. Kaninga episode in the life of Jesus is sometimes preliminary to his ministry. But it can also be understood as the moment of transition from the ministry of John the Baptist, ang katuntuang mission ni John the Baptist to prepare the way of the Lord, to that of Jesus. What was the first temptation? The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread." Jesus answered him, "It is written, one does not live by bread alone."
The temptation comes after Jesus is weak from 40 days of fasting. In Mark chapter 1 verse 13, it is inconclusive at this point, because in Matthew chapter 4 verse 2 to 3, this strengthens the idea that the devil tempted Jesus after 40 days of fasting and prayer. This is very powerful temptation. Men especially are easily caught up in a challenge that starts with, if you are the Son of God, if you are guwapo nga dakog lawas nga tao, no wonder di yun yung makuha kaning asawa sa atong amigo. So, if you matintag you kanan, if you are the Son of God, why don't you turn the stone into bread, no? So, muna siya ang if you. Kita po sa matintal po dani. The devil even attacks the high wall that we thought nga dili yuta madutlan, no? Magwardyahan yuta. So, in Matthew, ang devil says, command the stone, no? Stones pag yun. It becomes bread, no? Meaning suggesting Jesus nga kani para sa iya o para po sa iyang tanan nga mga katawan nga gipanggutom, because it is written, ingon siya, man shall not live by bread alone. This is the quotation from Deuteronomy chapter 8 verse 3 nga gigamit ni Jesus pangkontra sa kanang yawa, no? So kung basahon nato ni, ingon siya nga in Deuteronomy chapter 8 verse 3, He humbled you and allowed you to be hungry and feed you with manna which you did not know, neither did your father know, that he might make you know that man does not live by bread only, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of Yahweh, no? Unsay gisaad sa Ginoo, unsay gihatag nga pagtulunan sa Ginoo, ug unsay iyang gipasunod kanato. Connection between manna, Israel's bread in the wilderness, diya sa deserto, and the bread with which the devil tempts Jesus in the wilderness also sa deserto. They are both the Israelites and Jesus. They were both tempted in the wilderness by bread. The differential was that Israel stumbled over the temptation because they lacked faith. But Jesus held steady in the face of temptation, no? So, in the second temptation, then he took him up and showed him the kingdoms of the world in a single instant. The devil said to him, I shall give you all the power and the glory, for it has been handed over to me, and I may give it to whoever I wish. All this will be yours if you worship me. Jesus said to him in reply, it is written, you shall worship the Lord your God, and with him alone shall you serve. The devil leading him up on high mountain showed him all the kingdom, no? The basileas of the world in a moment of time, no? Kita diretso usara ka hatag sa kanang devil, nakita na hindi diretso tanan sa ato karon. Usara ka pag presentar sa cellphone, kita tanan ang unsay itintal sa imo, no? Laptop or tab, kita nimo tanan. So kanana ang si Lucas usually uses the word kingdom in connection with the kingdom of God. Here, however, he reports that the devil's temptations word that speak of many kingdoms. Kaya nga naman, gipakita niya tanan, ang tanan temptation, nga imuha ni tanan. Jesus, imuha tanan, kani nga places, kani mga kabtangan, kani dagko nga building, kaning dagko nga kayutaan, no? Usay yung anak po matintal ta, sige, maimo ni, o panalitan mo ni imong buhaton sa ako. Imuha na ning yuta, basta imuha lang ng i-facilitate na ang ako ang
tuyo sa imo, no? Grabe gyud kayo ang kanang mga kanana ang temptation, no? Kita na yun nimo kay cellphone na yun ang gigamit, no? Sa una si Jesus gipakita sa iya sa yawa karon ang mga yawanon nga mga gatintal sa ato magamit na og cellphone o tab, no? I will give you all the authority and their glory. In verse 6, no? All the authority. Kani maimo ni tanan taga-tagag authority. This is the first time na na-mention ang authority in this gospel. But the issue of authority will surface again and again. Nga naman, Jesus is kananang given that authority sa iyang teaching, no? He possessed authority. Makita nimo sa Luke chapter 4, verse 32 nga natingala ang mga tao gyud sa iyang magpanudlo, no? When pak ngayon pagani sila dili ba ni pagbasa niya sa gospel, the Spirit of the Lord is upon me, dili ba ni anak ni karpentero, no? Di ba ni silingan na sa silingan nato ni how come may na kaya siya istorya, no? And then authority to drive out demons, no? And then authority to forgive. Si Jesus na si authority para makapasaylo sa ato ang kasalanan bisag sa kadako nga kasalanan. Si Jesus na authority mo bisag motudlo lang siya sama sa centurion, no? Nga nagdaot iyang kuan kanang sakop sa iyang balay. Lord, dili ko ngayon ni mo pasulod gani sa akong balay kay dili ko sakop nimo, but hibalo ko na kay authority to drive out the sickness or mga yawa nga giwan ang akong sakop, no? So si Jesus na si authority even to teach us how to drive out scorpions, snakes, no? Mga lala kayo, all the power of the enemy. In Luke chapter 10 verse 19, pila ka nato nga gitagag authority, mga ginikanan, mga amahan o inahan, no? Sa ato ang baptism gitagag authority para ampuan ang ato mga anak nga nagdaog, pila ka nato na sinati nga naayo, o mga bata nato pud na sinati nga naayo sila pinagi sa atong pag-ampo, no? Mo ni ang pagtudlo sa ato ang pagtuo. Authority gikan ni Jesus, gikan sa atong bunyag sa atong pag-ampo, no? Even, no? Kanang ang atong pagkahadlok na dili sa authority sa mga tao nga magpasipala kanato, but ang authority nga makapa impierno nato, no? Si Jesus ray makaluwas kanato, no? So for it is written, you shall worship the Lord your God and you shall serve Him only. Makita nato sa Deuteronomy chapter 6 verse 13, no? And the temptation, then he led him to Jerusalem, made him stand on the parapet of the temple and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, He will command His angels concerning to guard you, and with their hands they will support you, lest you dash your feet against a stone. Limang ka ang Satanas, ang devil, naggamit og scripture, naggamit og balaang kasulatan, no? Pagtintal ni Jesus. But Jesus said, it also says, you shall not put the Lord your God to the test. When the devil had finished every temptation, he departed from him for a time lang, no? Temporary lang. So if you are the Son of God, cast yourself down, ambak. Kay dili lagi ka pasagdan sa Ginoo. Nasa verse 9 hangtod sa 11, no? Kan Luke. But Jesus used the scripture to counter the two temptation ganiya. But karon po iya pong gi-counter po ang devil nga nag istorya sa iya nga tanawa di lagi ka pasagdan og moambak ka by quoting Psalm 91 verse 11 to 12. But this is not the messianic psalm
no, nga mo promise nga i-protect ang Messiah, si Jesus. Nga kinahanglan pa ba proteksyonan si Jesus gikan sa Salmis nga pag-ampo. But ang salmo gikan kani sa himno sa pagdaig nga mo protect day ang Ginoo sa mga katawhan, sa mga katawhan sa Dios, dili sa igamito ni iproteksyon ang atong Misaya, ang atong Ginoo. So sipyat na pod ang Satanas, no? Ironically, the devil tempts Jesus to be unfaithful sa ato ang Ginoo by putting God to the test, while being unfaithful to trust to the promise that siya mismo muhatag siya sa iyahang mga gi-offer niya, no? Imuha gyud ni tanan, dili gyud ka kanang pasagdan sa Ginoo kay nganuman proteksyonan gyud ka sa imuhang Ginoo. But Jesus cannot afford this because in the first place sayop ang iyahang gi-quote dito sa Psalmist. Dili para kang Jesus, dili kani para sa Ginoo, but para kani sa katawhan sa Ginoo. Iyang promesa nga kita mga katawhan, dili kita pasagdan sa Ginoo, no? Fake news, backward nga language day, dangerous kayo, o confusion mo ni nahitabo sa ato tanan, no? Karon nga sayop ang pag-quote sa kananaang balaang kasulatan, dili di mao ang but pasabot, no? Ingon si Jesus, it has been said, you shall not tempt the Lord your God, no? The quotation coming from Deuteronomy chapter 6 verse 16, and it refers to an incident in which the Israelites quarreled and tested the Lord, saying, if Yahweh among us or not, is Yahweh among us or not? Katong nasa ilas deserto gipanggutom, no? Gareklamo sila sa ilahang kahimtang, no? In Exodus chapter 17 verse 7, yun siya nga, wala na kasaamo, Lord, nga imuha naman ming kuwan siguro patyon diri sa deserto, no? Grabe ang ilang kanang panghimaraot sa Ginoo. Modong in Luke chapter 4 verse 13, yun siya, until another time when the devil had completed every temptation, yun siya, hangtod sa sunod na pod, no? At tangi sa sunod, sumpay nini atong sugilanon kang ang Satanas wa gid siya pamuhuman. Muna ang devil makita nimo in the following kuan nga iya gyapon gisamok-samok si Jesus, no? Ang mga Parisiyo o mga eskribo attempted to discredit Jesus, no? Magtudlo si Jesus dito sa temple, gisunod-sunod siya o kananang gipangutana og pangbitik nga mga question, no? He will inspire others to demand a sign from Jesus, no? Makita nimo sa Luke chapter 11 verse 16 sa 29 to 32, no? He will warn Jesus with the betrayal nga kay Judas, no? But also kang Peter nga katulo siya gideny, no? And on the cross, he will be mocked through the voices of the leaders, no? Ibibiyay siya sa mga sundalo o sa mga kriminal katong duha ka buok nga kananaang nagbibiyay niya, no? But with authority of Jesus, ang usayon siya, Lord, remember me when you are already in paradise. Ayaw ko kalimti. Yung siya nga, today I will bring you to paradise, no? So, and yet the devil will fail because Jesus is full of the Holy Spirit and is led by the Spirit, di ba? So, yung siya, he was full with the Holy Spirit. He left the Jordan and he went to the desert, and then later on he was tempted and he is victorious against Satan. Muna ang Santo Papa, yun siya nga, I believe that the devil exists, no? Kay na may ubang nga dili na. Gatuo nga na may devil. By not believing nga na ay devil, nan daog na ang ato ang Satanas ining kuana ini ang higayon na kung mauna, no? Yung Santo Papa
beware, yung si Pope Francis, no? And then, si Monsignor Balduzzi, no? Ang theologian, yun siya nga si Satan. Satan is mentioned 300 times sa New Testament, no? Not only in the Gospel, in the New Testament, than the Holy Spirit. And then in Apostolic Exhortation of Pope Francis, Gaudete et Exsultate, mabasa na to nga, we should not think of the devil na guni-guni lang, no? Binatbuhat lang, o misrepresent, o representation lang, o symbol lang, or idea lang, but it is real. Ngani ang panghitabo sa atong kalibutan karon mauning trabaho sa yawa. Ang mga tao, they fall to the temptation of the devil. When fact, ang problema karon sa atong eleksyon, no? Ang ato ang mga kananaang resulta sa ato ang nasod hangtod karon nag-antos pagyapon tungod sa kasalanan sa tao, no? Ang kalibutan, una ang Santo Papa nagpahinumdum gayud kanato, no? Nga sa first temptation, second temptation, o sa third temptation, klaro gyud kayo ang ihang kuan, no? Temptation sa pan, sa kagutom, no? Sa kauhaw. Physical ra ba nga kagutom mga tuang giapis? No? Or kagutom sa gugma, kagutom sa kananaang paghatag sa gugma, paghatag sa panahon, paghatag sa gigutom, dili lang sa pagkaon, paghatag sa ato ang pag-amuma kanila, no? Pagtagat kanila, balang asawa o pamilya, no? Karon, no? Ihatag na ako ni tanan sa imo, ug ikaw mo simba ka na ako, no? Grabe nga temptation ka na. Ihatag mo na ang daghan kayong ato ang mga kaisunan na nadala ni nga klase nga temptation, no? Katulong nga temptation, ayaw ka pala ka. Di lagi ka pasagdan sa imong Ginoo. Di lagi ka pasagdan. But are we testing God for that? Kinahanglan ba testingan pa nato ang ato ang Ginoo? No? Di sa ko karon mo di sa karon mo anha sa Ginoo. In the 11th hour, iya man gyud kong pasayloon, no? Kung mga ilagong pasaylo sa Ginoo, 11th hour sigurado magid ko pasayloon magid ko sa Ginoo. Daw be 11th hour, wala na may 11th hour kay pag alas 10:45 nabugtuan kasi mo kinabuhi, wala na ka nakaistorya sa Ginoo o pangayag pasaylo, asa magkapaingon, no? Dili kita maglatagaw, dili ta kumpiyansa, ayaw tistingi ang Ginoo. Buhata, angayang buhata karon kay giuhaw ang atong mga katawan. Mao ni ang atong meaning sa Kwaresma, no? Ang paghatag, almsgiving, paghatag sa atong kasing-kasing sa uban. So, like Jesus, we are to be filled with the Holy Spirit. After we receive the Sacrament of Baptism, kita tanan binunyagan man. We are like Jesus after baptism from Jordan. During the season of Lent, we too must take the opportunity to take our renewal sa desert too. Our renewal and must follow the way of the cross in order to share in the victory of Jesus' passion, death, and resurrection. No? I-overcome na to ang temptation by strengthening ourselves and remember the passion, death, and resurrection that we are going to celebrate in this time of Lent. This is how we begin the holy season of the preparation and renewal during Lent. Let us ask the Lord Jesus Christ for the fresh outpouring of the Holy Spirit that we may experience once more the grace of Lent and grow in faith, hope, and love, and renewed once more by the power of the cross and His resurrection. Thank you very much, brothers and sisters,
For our personal reflection, are you ready to be led by the Holy Spirit as you begin with the 40-day journey of Lent? In your own situation, where can you identify from the 3 temptations of Jesus? In each temptation of Jesus, how does he resist Satan? Can you also identify this yourself and use this to counter your own weaknesses? How are the scriptures used by Satan differs from that of how Jesus using it? Thank you very much again, brothers and sisters. Glory be to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Don't forget to like, watch, and subscribe. Thank you.